हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मम्मी पूरा स्पेशल और यूनिक डिश बनाऊँच हलदी पत्र रे चूना माछ पोड़ा। तो चलतु देखिए मम्मी कौन कर रेसिपी रो प्रिपरेशन कौन प्रोसेस कौन। चलो समस्त देखिए कौन कर मम्मी कौन करुच माछ बछा होची। आज कौन स्पेशल कौन प्रिपरेशन हम हलदी पत्र रे चूना माछ पोड़ा। सेटा कौन केमिति हम ये माछ को एमती बाछीदेव, एमती पेट काढ़ीदेव, एमती सब बछा हम। अच्छा सब परिष्कार करके पेट सब बढ़ा देव। सब बछा सरला ताको 2-3 थर पानी रे धोईदेव। ये सोरिष पियाज आ रसुण बटा देदेवे। माछ अनुसार देवे, बेसी देवेनि। माछ देखिए हलदी देवे। और स्वाद अनुसार लुण। सोरिष तेल। अच्छा सोरिष तेल ही दब आ किसी तेल दे हेनी रिफाइन तेल सोरिष तेलटा भल भल लगे माछरे ताको सब देकी सब मिक्स करते। सोरिष तेलटा भल बास्ना। देखिले तो बहुत टेस्टी लगुच। अच्छा ये रेसिपीटा कहाँ शिखी यहाँ मो माँ शिखी। मो माँ पोड़े हलदी पत्र बहुत बढ़िया लगे। पत्र को धोई धाई रखी देते। पत्र पूरा सजा हलदी पत्र रे माछटाको पूरा एमती बांधीदेवे। एमती 4 साइड फुल की पूरा बंद बंद करदेवे। तापर सूता देकी ताको भल भाव बांधी दीजिए।
ତାପରେ ତାକୁ ତାୱାରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତେଲ ଦିଆଯିବନି, ଯାହା ସେ ହଳଦୀ ତେଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁରା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା। 10 ମିନିଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ବଢ଼ିଆ ତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେତେ ଟାଇମ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରିବୁ? ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ତ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆର ପଟଟା ଓଲଟେଇ ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିଦେବା। ହଁ, ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦୁଇ ପଟ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ମାଛ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ମାଛ ପତ୍ର ଭିତରେ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। ସ୍ମେଲ୍ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେମିତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ହେଇଥିବ। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ହଳଦୀ ପତ୍ରର ମାଛ ପୋଡ଼ା। ମମିଙ୍କର ରେସିପି ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ମାଛ ପୋଡ଼ା, ଚୁନା ମାଛ ପୋଡ଼ା। ଚୁନା ମାଛ। ତ ଆମ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏ ରେସିପିଟି ନିଜେ ବନାନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିକି ବି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ।